Lakha cricket hom langhin constituency along APHLC Ratchari Asong pen nonang kiliji Karbiang Autonomous Council kiligahut kachipate dunjia bangpu sarmung rong pharapan kedamtang arunipai ingkoi raphoarni jaipong aradatum karcho sai dengpon arni gangsam porphai throk malompen kepadopon bangso karcho mai jaipong hi thialong kedo APHLC methanga sai hemlong si padopon bangso hut ke ongdong armu chitong dunsi nonang kiliji MEC kiligahu APHLC asong pen kachipate dunjia bangpu sarmung rong pharapan karcho sai dengponlo bangso karcho mayalong sarmung rong pharkaning je ponke nonama jassemet karbialong rian parta karbiara daphat kaching hon pame ke APHLC hendo lapen sikshi jol lajak kong hai hui kapelong dun labji anparta hempre ga pharman ke damtang kon arachari asong lone pichun thek the apot anta non nili jongsi ke hailo pulote pichun bek puputa rong phara sanghu rada thengnu lamchak chipi pedopon reng dok reng ni kewan dia isi political party polonte la APHLC pen ang par ka velo atheke latum ke othik ke hello 6 sidul te pangtang dia phan kasi 6 sidul polote ni chithan uta nangelo dak si do an awar saita dukpet la sinili haidet polote nili 6 sidul pangtang dunji lapente 6 sidul aya kompet nili karbiang long tapente mithang akon si penche lo karbiang long adang anta nili da kaching thura asai nili kemji kusi nili da non MEC ta contest dun halapu CPIML a candidate kanam rong pipia phansitami langhin constituency aradatum kangthum karni lapen karchu padupot bangso hut kachetong dun aluhi aman pen CPIML HPC klembangphi sira bepi KNCA dun maiphi rikaterang pi pendanglok ke ongdung atum chetong dun nona phongke CPIML arat chari asong atum haivekji jongsi CPIML atum chari dadlopulote ke chengsi article 244A pachun ponpo lapen rong rup atoka nualong tovar me lang pendanglok kaching thura saido an klempon popusi pherang kya thengnu ningjepon langhin kontesi angkang alota soal suzum sitame ajak adeng apan sitame long nonde la se pasan di phano karbi panda karbi ini sesar kene soal suzum hanta aprang gija pon thengja pan si kene kimang don la pente hemple ka pan pusitame ni dehu 1986 penta ya chisong stano asitang ta kene tengni ni tin la chisong pon bom lang pasila dak langhin kontesi ke ili karbi ge buhotia hong kha kompik pusitame leha 1986 pena ko penta de supin suting mayo ko thai bang ave sitame non isama bangge dili bangge hala pidam tang during kipi long India Prime Minister Narendra Modi nang sungguh hala dake la BJP sokar tum sitame hempre kalam hang nondi punang li temla heklong lo komane sakima dum ta kachiru komane tumange supi tengdak ta dolo laso masila se hempre ke hang party avelo kusi ke India sokar so na chini lo ho kalak tum na kini hempre ke hang party pulote la SCC pahme halo pusi hala tum na kini la se avelo laso ke matha sila se ni ta dolang sa ato kanu sita langhin kontradisi sita karbia khai kom hek pasita ni disolo sita me karjab dando halat langhin pen sarpangri ingti Karbiang long life